Shubor nakashlem jong unong san hima. Ka jingyathiryatai halor ka standstill agreement, ka instrument of accession and annexed agreement, ka sixth schedule, ka balapanlong hanihu multi-use convention hall, da ka khasi students union, ka lapanrong yaki hinyaw tali kimat hapo karay, kantop ya ka jingpasngaw siya ka sorkar pteng, pandan no la ka jong ka jingroi itri, namar umsnaw to ya ka jingroi itri ka ri India, watang shikantian ru. Ya karai la shim hadian ka jingyathiryatai ka balapanlong da ka KSU, ha ka singit ho ding, kum shibenta, jong ka jingkan ma buram ya ka lingku balai po south nem ka jingklat no Wycliffe's aim. Kimat ki balapanrong ha karai ki bala shim bat pulia da presiden ka KSU samla Lambok Starwell Marngar, kilong baka KSU kan trading ban pen KM biang sa shisian pan, ya ka sekolah jong ka instrument of accession, badru bandawa na ka sarkar India baka day ban bat perkheng bha ya kimat ya soy, hapo kani ka sekolah. Larai ban pak dor khas ya ka sarkar India, baka day ban keren syai kedar ya ka jingyate sekolah halor kilai teli kimat ya te, bakomno ka perkhat ni pensyong nong rem ban pentrai kam ya ki, namar kani la syusa teng mentala palat hinyo pusan senam kenti. Nalor ka sixth schedule ka sarkar India ka dewan pinkop bor ya ka ri hinyo trap da ka article lais pa hinyo puway bat ji kumbalong lem hanagalan bat Mizoram. Ka sarkar India ka deru ban ithu bat kentop no mardor ka ktien khasi ha ka kernet ka bapra ka riti senshar kum ka dak jo ka jing sedang ban burom ya ka jingyate kular hapdeng ka sarkar India bat kisim ka ri hinyo trap lingba ka instrument of accession. Ka sarkar India ka deru ban pentrai kam no mardor ya ka inner line permit kat kum ka Bengal Eastern Frontier Regulation Act khat pras pa nyo pulai ya ka badang sudap ban aya ka jela Manipur menta arsnem tam ban pentrai kam nalor ki wei pat ki jela ki ba kani ka an kala dep trai kam lupa larai ru ba Federation of Khasi States kanwat kilat kilenti ban kuntop lang no ye ki doloi wahe snong jong ki ilaka harilum jantia. Karai kabala shim shu kalong ban pensngo sya ka sarkar India badon kam mandon no la ka jong ka national anthem tane ka jingroi ri namar ka jingroi ri ka India amsngo tho wat tang shikantian ru bat ha ka jo ka por ka ni ka jingroi jong Rabindranath Tagore ka khlem kan thop lang hapo jong ka Impwa nami nani subi teli impwa ka jingroi galong ta ko borpong le ka tamasa kani wa kami ni ban kha ka badai ke kerbo sastra dunia kami dai bat kata guru coba jadi itu. Di negara yang kita sering terwai ketika solution tidak begini berubah masih menjadi berat dengan bahan menjadi susu. Dia kaya badai dengan benek badai baik dengan boleh membawa kecinggalan dia dunia kalau firman curah biadai bakas standstill agreement, instrument accession, annex agreement bakas schedule. Baki we galong mentagasi ke aku itu dupuna risau rumah jar aku Kepada ko, bagi isu bentranya berbeda dia sesimpat di kasus sekolah juga instrument accession. Baru mendawa nakasokar dia bagai bat penting. Yang dimat yasoi hapo dari kasus sekolah. Kawa dan pakar khas sesuatu India bagai ban grand standard yang jika dia sesuatu harus lain di iman wakulu berkat di kepercayaan nomor dan menteri kami ini nama berikan kakam kerasaten mentah pelat nyusun senang kerja coba nalor kacilian dua hari kesultanan dia dari berkumpul ru yakah ri untuk kejongi dan artikel laispa ibuie lani laispa ibuji kumakalan akan jalan kawan berbizura kebasar kesultanan dia kadai bantu berbentuk nomado yang kasih kena keboprak kumkesukot jadi serikam juga dia konsesion kan dia kumkadang kecingsan berburuk kecing dia pula plan kesukaran dia bagi si dari hidup lambang instrument accession. Kepasan kesukaran dia kali menteri kamu obat di kena permit. Coba Bengal Eastern Frontier Region Act hak praspa mulai. Yang kadang sudah bangai jadi jalan berikut menteri kamu dan kubah asnan mensuar. Lalu riwayat di jalan
ibagalikaan matrika lupa hangiru nila kajai jawa jagali kejukaan mentala pola alai pesan senang nama kapur pasensyar doli jadi kejukaan matrika perkhidmat tapi dilupi jogari jodoh kabandri Federation of Assisted Karwa Tilat Keleti Bantutup Lakno Ikidiloi Iwahesno Jogilakan Hakirilu Bernaku Hakata Federation of Assisted Kebahniyo Ipersno Saudara dia Bagidon Nokla Kajong ke National Anthem Nama ke National Anthem juga dia Insok tu Batak Sikiritimu Pada kajong Kepua Ini kecilwai Jom Bersoro Bintan Kepua Kakian Bentuk Lang Yangi hapok joka kunta dakbashai isotu mengendai binong sutnam juga dia hakapor wa tahu jadi cerwai harusnan hak respa hakwe kami lagi kalau pun dah sedang kesana menjol itu sudah kalau kira orang bahas perjalanan sampai susu tapi menjol kan ini surat tidak sampai tadi. Ini yang lalu dan pertajam bakum kejadian lebih penting yang jadi history ini kata dulu coba jadi berapa